kot raziskujemo. Odkot smo in kam gremo, da zlagani smo spoznavamo. Ker vse nas zlagali so. Treba je spoznati resnico, treba je spoznati resnico in ji pljuniti v oči. Ne brigaj družine, ne brigaj niti za nas. Mari je le za nadzor nad svetom in nad nas. Treba je spoznati resnico, treba je spoznati resnico in ji pljuniti v oči. Resnica je